Bolest od koje je preminuo Massimo Savić jedan je od najsmrtonosnijih kancera, a rani znaci nisu uvek očigledni. Hrvatski pevač Massimo Savić preminuo je danas u 61. godini u Vinogradskoj bolnici gde se lečio od karcinoma pluća. Upravo je rak pluća jedan od najsmrtonosnijih karcinoma, a prema statistici, 1 od 16 ljudi će tokom života dobiti dijagnozu raka pluća. Ili ti 1 od 15 muškaraca i 1 od 17 žena. Pušenje je vodeći faktor rizika za rak pluća i odgovorno je za 80% smrti uzrokovanih ovim karcinomom. Takođe i ljudi koji nikada nisu pušili čine 20% umrlih od karcinoma ove bolesti. Onkolozi sa Univerziteta u Los Angelesu izdvajaju 4 iznenađujuće činjenice o raku pluća. Nepušači takođe i tekako mogu da dobiju rak pluća. Rani znaci pluća, kao što sam rekla, nisu uvek očigledni. Većina ljudi ne osjeća nikakav bol ili nelagodnost u ranim fazama bolesti. Simptome karcinoma pluća prilično je lako odbaciti, navode onkolozi. Možda ćete imati uporan kašalj, možda ćete osjećati kratak dah ili ćete naglo izgubiti na težini, a da toga niste ni svesni. Neki ljudi koji imaju karcinom pluća, a da još to i ne znaju, prijavili su da imaju taj osjećaj lupanja srca iz pluća, što dodatno vrši pritisak na srce. U vreme kada se pojave uznemirujući simptomi kao što su ponovljena pneumonija ili bronhitis, bolest se, nažalost, verovatno već proširila. Skrining za rak pluća može i tekako da vam spasi život i naravno veoma je važno da nikada nije kasno za odustajanje. Bez obzira na vašu pušačku prošlost, još uvek možete da smanjite rizik od raka pluća i mnogih drugih stanja kao što su bolest srca, tako što ćete sada i odmah ostaviti cigarete. Samo 5 godina života bez pušenja može vam prepoloviti rizik od raka usta, grla, jednjaka i bešike. Za 10 godina rizik od smrti od raka pluća je upola manji rizik od nekog ko nastavlja da konzumira duvan. Odustajanje od cigareta je i dalje korisno, čak i ukoliko naravno već imate rak pluća. Da u tom slučaju je imperativ. Pušenje čini neke tretmane raka manje efikasnim, navode onkolozi naravno, a takođe povećava i neželjene efekte lečenja.